الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga orang Islam, alhamdulillah hari ini kita niyo kajaman na ito ini murah-murahan yan kamu imalok kamu hawak ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya makahampit kita niyo dahil mga pengajian long tayo tukbal sa mga katautan ng murang na ito yari amoy hindi mahilkato pengajian ibang patuntung ajaman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na menjadi pagkat ang mga ini malawag na indong na kami magpalugay tukbal ko na ito'y muna maripa kuro na ito kalasaan amoy tanda po si ini waktu ini insyaallah iwan aunda mga iwan niya ini yari may makad sa kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala siya na in mamayta katutan niyo bang isiyo in mga iwan niya ini insyaallah itukbal po paguro na ito mulia wa ito naruhay na itan siya kaidil pukin wal yatakotar po nila ito masyura. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kamasan ng mulia hatum ini mga palangkong haram na sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ni sab kita nudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala man yu'ti waktu amin makapagbayang harap harumin insyaallah iban mahuli ring hakam itu nasabut si guru ng kalasan ni patunjak insyaallah yari ang tatemang muran ka kita ni insyaallah sumuno hapi lamin itu insyaallah masabut ko din kanganan nila hambuk din ha ini iban namu ini yari harag namu in hambuk hati niya nangaji dun kam alhamdulillah di polis mukramin Ahmad iban sinambuk guru sin kita ni yung dengit tuloy sa ini Markas Satya ni Ustaz Jabir Tagayan insyaallah in kami yari ha amuin dum ini mabaya duma maglingkod-lingkod di mansin kam hangan magpasampay sa ang Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala haring din kakausan iban sin haabutan sin waktu insyaallah dahil mga mabaya na mo ito taki-taki maniupiyo kakaus-gausan insyaallah subhanahu wa ta'ala inamin hal sin kita niyo hadun niya ini wayrun darapat inbukun muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin bahasa biya na sin magkasabot sin mga ulama sin kita niyo ing kamatay ini mahunit tangkisan at ini ing kamatay sin manusia di kita niyo makatangkis dahil hayan sabab in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katutan niyo قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لهم سن الله سبحانه وتعالى بيت إسلالن يا محمد bangin kaaunan sinkam atau bangin qul innal maut alladhi tafirruna minhu bait isla ya Muhammad bunal tulin kamatay amuin tangkisan sinkamu pa wayan niusia fa innahum laqi bunal tulin sia hatinin kamatay bukun sia amin hikawin sin kamu bang biadin yung paslud ni rumahan makoy ring kaniya amin kabutasan mo siya ring hataykod karena subay siyan murul long sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahum laqikum bunal tulin siya in kamatay siya in magbaak kanyo atau ipagbaak mo siya atau long sin bahasa amin hatin na tiya takaran niya kita niyo pakain indaran sin kita ning kamatayat tu kita na. At niya to siya timatakan. Bang kau rumah tumat tu pa point atau akan pahula kawaan mo. Hati niya amin datungan karena mawi kau ring kamatay fa innahum mulaqikum. Maposting hayat tu pamapatay manusia thumma turadduna ila alim al-ghaib wash-shahada.
ang pakamulong niya magbalik mato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin labi makaingat sin pakaradyan gaib, iman sin amin naka sasaksi singkatan kakahinan sin kamu, mahuli ring heto, ang pakamulong nga baitaan niya sin ununin kakahinan sin kamu, dahil hatun niya, amin tikuran sin kamu. Dahil mga zaman, sin kanabihan nakaw na Sulaiman alayhi salam. Aw nambuk dahil mga taubihan, doon amin hadarat niya, ini nakahadar. Aw nambuk pagimunimun ha zaman sin Sulaiman alaihi salam tiyawag ni mga kasultan-sultan na kahula-hula. Ampa niya, ini hati niya piyahado doon ha amin aun occasion bang makan. Sakalin harait niya yaun, dahil nga mga taura pula ha India. Di ko kaintan bang sultan na India bang umuka, taura pula ha India. Sakalin nagmimiting sila sa Sulaiman alaihi salam, aun haunahan sin mga sila yaun, aun haunahan nila tawi maatod sa gabihan pa amin tawin siya yaw. Laung sin tawin siya na Sulaiman alaihi salam, laung niya, ya Nabi Allah. Laung niya, biya di magkulap ka ko in tawin ni maatusan. Biya, laung niya kumanggaw, kung biya maksud niya, may tak siya lang niya bihao. Laung si Sulaiman alaihi salam, nangyahawin, ayun lang haro ka ta. Biya ako nang magkulap biya niya atod sa siya sin tawin yaw. Aw laung si Sulaiman, amin niya, yaman niya rin lang niya. Lang mo, isiw siya lang niya, may tanbiyan ni pangatod niya kako. Na laung niya muna sa rin malakul mo. Amo na saan laung niya kamatay. Lamiyo ka yung tao yun. Laung niya ya Sulaiman, ya Nabi Allah, di ako laung niya magrida, mapatay ako, haun-haun mo binaybayan, ando bang makadari lang haturan ako, pahaturan ako lang niya mo. Pahaturan ako lang niya pahula, mga katupain siya. Nalaw si Sulaiman alaihi salam baru na saan. Pihatod siya si Sulaiman hangin. Piagad siya hangin, hihatod siya magtupahula nila. Pagkatun niya pahula nila, yung nagtatakad di malakul maut. Amin, tao baka si matod ka nila dito ha. Amin ha occasion, piaon sin Sulaiman alaihi salam. Pagdatong niya pagkauman, ang pasya biya. Yan na ko lang yung rimatong. Naring dining kamatay. Ang pasya tiyang siyang si malakul maut, kamatay. Nawapan. Hanggang lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal maut alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نقول الله سبحانه وتعالى بيتي سلا يا محمد بيتي سلا يا محمد بنال تو بang in kamatay amin pawayan nila bunal tu laungnya فإنه ملاقيكم. In kamatay baakun niya sila bang pakain in pawoy nila in kamatay tiya tagaran sila mamaafkan nila ito kauman niya. Ampa sila inibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala magtukannya amin labi na kaingat yung pakaradyan gaib wala kaingatan si katang manusia ibanin Allah subhanahu wa ta'ala nakasasakop hakatan pakaradyan si manusia kakahinan nila riha dunya ang pasilawaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hambuk-hambuk kakahinan nila in iyaw niban sin inding hamanaut pamaasalagbihan iwan sin uno naman yung kakahinan sin mga manusia dahil nga talamet itong mga kamas na karasa mga katotay manghuran niya rin niya agad kailo karena mabakday sa kapasampay maniut yung unoy hati niya nahasid dahil nga mga pag-aram masin kita niyo ay sut na hikapatumtum pagin hawaran iban hikapatumtum pamakatotem mo ng kamasan mulia dahil nga dalam meto in Allah subhanahu wa ta'ala sebut niya katutani wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad pagpatumtum ka bunar-bunar tuling pagpatumtum in yan hikamumpat ang mga tao amoy ang pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala na yarita habukun na mapatut habukun na niyanan dahil sa mga jumlahan sin ulama dakula ando misan dako man kayat atau kanabuk hadis atau palabi niya makapatumtum pamakamasan kalasahan atau akan pamakatote menghuran mulia amin halisin pag-agama kalu-kalu raman humukot halam si pangatan singkitan kataan iban sin bangmayan hati niya mahinang yung pagkaradyan ini amin hikahukot sin pag-ibarat singkitan kataan hilin kumani tiyo pamakatote menghuran bihan amin microphone unis ini karil na katoy ka contribute at unsin pakadyan sin kamata insyaallah subhanahu wa ta'ala tayo mangunsin ako tayo mangunsin kita niyo dahil ha mga amin himaangot ka ilubian nangan dirun ha ini markas at diya in hambo kurisin kita niyo mukramin Ahmad insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin
Wassalatu wassalam ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natapik siguro na to kalasahan ng muling kain na yaon perkala sing kamatay. Yunalwon na sa tuod yung kitay ni Mano siya kaltanto minsan pawiyarin bayata haamuin magpahaba sinumulta tawa hawa sinumulta kaltanto dumatong datong kating kamatay. So nagadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo kataan amin makata pamintangan makata amin paduman halugay sing kawhi ari pakato niyo. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam iktanim kamsin kablan kamsin. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam tabanan lang yung 5 parakala, hadi pa ko lang yung dagpakan si 5 parakala. Ipapataban ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung 5 parakala, hadi pa kita yung dagpakan si 5 parakala. Sabab masigpit mga master mo daw kami Islam. Inhamuin dagpakan kita nyo sin 5 parakala ini awala na to pinagsasaddihan walaan na to kakal among susungod sing kita nyo ini. Muna mo na ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain sababi ka kabla haramika. Amo na ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay haamuin kabagong bata sing kita nyo hadi pa kita nyo dagpakan sing kalaas. Sabab masigpit haamuin kita nyo dagpakan kita sing kalas wala na to napakay ing kabagong bata hapagtaatan po Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag panuntutan ilmo po Allah subhanahu wa ta'ala, hapag panuntutan ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin paranan mapakay na to hatiranan halukay sing kawhi na to hindi hadunya. Amin mahinang na to padduman biti ka na kawhi na to in ilmo amin yari ka to yung nahasil na to. Sabab mano siya kumusog yung pag-iman niya to yung pag-ibadat niya sabab sing panghati yung kaniya. Sabi sing panghati yaw nang mangdahi kanya pahinang marayaw. Sabab ang kanda wajib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo at tiap muslim talibul ilmi faridatun la kulli muslimin. Yung pagtuntut lang niya ilmu hatiap nagbuhual muslim pagin hawawaran niya wajib siya. Na tiap wajib mari pagin hawawaran sing kita niyo siguro musugiwan babae. Man nato di hinamon mga master mo daw Islam. Habawa yari pagkato yung kakusog. Yung kabakong bata, man nato ini sa uton, pagkawajib siya, taltanto magbusan natin yung mga master mo daw ang Islam. Ipapatawan ka to sin Rasul, hinaamuin, kabakong bata, hadi pa kita yung dagpakan sing kalaas. So masigpit, yun ang sambat kain na masigpit, haamuin, abutan kita nyo sin na maglian na hadya kita nyo, hawala kita yung nakapagsasad, diya sin susumong na to. Ika-isa, inikarwa ipapatawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo wasyataka kabla sakamika haamuin kakusog sing ginhawawaran nato hadi pa kini dagpakan sing kalamma. Sabab may ta matawd ang mga katawtay mong ulan sing kita niyo haamin mag-ibadat mag-ilod-ilod na kailo sin haamin kawatasin sila wala nag-ibadat din doon. Matawd ni pigkas ako pa natuway namin lang niya bata pa walang niya. Kanya yung pangumulan magtagna hawak kapatan taon life begin at 40 lang niya rin ni bata pa lang niya. Kaltan to mga mas mo daw kami sila kamatay way pagpi. Siburain bata-bata ang payukos. Siburain bata-bata umul mga 5 tahon ang putahon. Putag 5 tahon pagka 1 tahon. Way pagpi sing kamatay mga mas mo daw Islam. Imangisa dyan hindi amin mapatay kita niyo. Ako kung habiti ka na to halikusan sinakamasin ako subhanahu wa ta'ala. Ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kakusog na to amin makahinag din sa lagu-lagu ibadat mo sa marapat. Mapakain nato yung kakusog na to amin makahinag din sa lagu-lagu amal. Ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karuan niya. Ini kato niya. Ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in waginaka qabla fakhrika. Waginaka kabla fakhrika. Ipapatawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo in karaya na to hadi pakirindag pakan sing kamiskin. Sebab atau demang katutay muran na to inlijikan sila sa Allah subhanahu wa ta'ala alta. Hawala nila napakay hadan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala nila napakay amin fi sabilillah.
Haamuin, nagtaw na dyan sinalta nila. Sa kalikawhati ni, managhaan na dyan, doon lang hikuha niya, tuyato na hiyato palumpubol. Ando lang hikuha niya, tuyato na. Namatay din pigasakupan na ito, ni amin nagtaw na dyan sinalta. Sa kalidi magpagkalil kamatay. Na masikbit, hawayat tukato niyo. Sabab, papahalian ka, tumatod ayat na mayta. So, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bariman yung tiyawag ka ayat ini. Uka mo lang yung mga bariman. Ayaw tuudlaw niya, ayaw tuud. Ayaw tuudlaw niya makalipakakan yung in mga pangalta niyo. Pangaltain siya po sin Quran din diis, pangalta. Ayaw tuloy yung makalipakakan niyo in pangalta niyo. Iwan sin mga kaanakan niyo. Paranan kapasaran yung pagtungtong niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paranan kapasaran yung pagtungtong niyo patuhan niyo. So, batod sa mga manos siya in haamuin, taga-alta sila, di sinawalaw niya ini pagusahan. Sa kawa, kaya lupahan nila na, in haamin siya nagdihil ka na sa alta yaw, siya nagdihil ka sa lijik iyaw. May ta-alta, imuna siya po siya subhanahu wa ta'ala di ayat ini. So, matawad ng mga kasubulan kabudyangan, in haamuin, taga-alta sila, way pa anak nila, way pa pagbula nila. Matawad ng mga katutay mga kurang Muslim, pinag-uusa sila, lijikan sila alta. In subul, imbudyang pa sila. Ang kanda siya po sinuho subhanahu wa ta'ala ang panagdang alta ini. Ang kanda sa man sa marapat, di kita nyo tudman jari ang mahaylan sin aming alta sin kiniparanan kapasaran na to yung pag-ibadat po subhanahu wa ta'ala. Hamo ka ang mga mapakay ng alta mo, hadaan sinuho subhanahu wa ta'ala. Hamuin, amin, sa babang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam brado niya. Idza mata ibnu Adam in kata'amalu illa min salah. Nakalamod na rito inhaamuin sadaqatun jariyah. Waladun salih iwan sin ilmu in katabuhi. Ya ilmu yang katahubihi. Ya ilmu yang tafiu yan tafiu bi. Muna nasabot hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin sadaqatun jariyah. Sabab, piyaksaan na si Mano siya amin taka-alta. Sabab, bapakay niya amin sumud siya pa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin sa takatun jariyah, makapagsadak ka siya, jariyah, kala si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, may ta. Hambok na ito amin magtubod in ibadat niya man siya rito lang pakubulan niya. Inalta niya yato. Hambok na ito magtubod, mato palang pakubulan niya. Magtubod, may inyong na dyan lang pakubulan niya, amin timog ng ibadat ko niya. Sabab, may ta. Sabab sin alta niya napakanya dan fi sabilillah. Nang kau nakanak pawala dun sali. Pagos ilmu mo pa amuin. Napakay mo hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala panghindo mo. Pagos sanga man nga nagmumpaat yato siya. Piyaksaan na kita. Yakpatan na kita sin karayawan. Nang sa marapat mga master muda kami Islam. Habawa yari pa ka yung karaya. Pasakan na to na haamun sa marapat. Yung pagtabaro sinaltan hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah. Ikato niya. Inikaupat hipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadi pa kita dagpakan sin 5 parakala. Tawa na lang 5 parakala, di pa ko dagpakan sin 5 parakala. Inikaupat niya amunain. Faraga ka kabla suhulika. Kahayang mo hadi pa po dagpakan sin kabutol atau kabisi atau haamuin kalingap. Kahayang mo ipapatawan ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adi pa kita dagpakan sin kabisi. So mataw di sa bang makatotay mo rin sin kita niyo kamamasan sin kita niyo haamuin nalipakan na sila sin wakto nila. Ataw walang tahamuin bukon sila lipa ka sa kawa piyahil pa hinilin wakto nila ito. Kahayang nila yung kanilang kahayang nila taltanto tarang-tarangan mahayang sila. Sa di nila mapakay in wakto nila in kahayang nila ito. Haamuin makainang sila sa ibadah. Busy na dyan pikilan nila, busy na dyan pikilan magtali sin haamuin. Biyarin ni katawad sin alta nila. Biyarin haamuin. Katawad sin haamuin kalingkat sa katan nila yung kapamin nila sin beniwe ini. Sa timutuhin doon sakit doon kanila ini, timutuho. Unin doon sakit doon kanila ini. Namun hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Hupud dunya wa kariyatul maut. Amin lima sa napaperkala dunya. Kialupan nila ng kamatay. Kialupan nila ng kamatay. Na yung kamatay, yan na sinasambat sinaming guru na tukain ha. Kul innal maut alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Na pamamalong yung Muhammad yung kamatay haamin. Kaya bukuhan sinsilayan, pagtatangkis-tangkisan sinsilayan. Sabab magkamatay niya pagsaputon, mapi minusog marayaw haamin manusabutan sing kamatay. Sabab hinangon niya yung kata na supayas di matay. Magpara siya sa ospital, supayas di matay. Sabab mabuha siya sinang mapatay siya. Ang kanda hinangon niya yung katan. Na alaw yung kamatay, di murol kanila di. Sa magbakgaman. Bakon sila sing kamatay. Sabab man mag-urol, masigpit. Pa sila mga naka-jet fighter yung makusog dumakan niya on. Sumuhon mag-urol kanilang kamatay. Sumuhon mag-urol kanilang kamatay. Na sa kalikaw hati ni. Yang panabiyarin kusog sing parakan mo. Yang panapamaloy bakon sing kamatay. Yato na unahan ng kamatay. Nagbawa nga na rin doon haon. Na makaulong imano siya, hawala niya piyagsagdihan ng waktu yato. Makaulong malusong imano siya. Malusong mga maslay mo daw ang Islam. Naman timuunin doon sakit ini, rin doon hamano siya. Hupud dunya wa kariyatul maut. Lima sana pa dunya, kilupan ng kamatay. Which is long sinanggalis, tiutumtum siya sing kamatay. Tiutumtum kita sing kamatay. Timatagat idin Allah subhanahu wa ta'ala malakal maut man niya puno tangsuan niya wa inipon niya yaon. Ato akong tangsuan niya wa hinikuan niya bini wa ini. Aja aja kuman titakaran na to ini mga mas mo daw. So bukon haamoy manggit imumul katluan taon. Kapatan taon lang mo mahawalang mulikuan niya on. Minsan kay men pawaran mo mo ning dagdag sinumul mo. Katluan pa kapatan taon pa kay man taon. Iyan nako pabaran mo ning dagdag sinumul ko. Di ko na lang matanto. Umul ko kay man taon pawiyaon. Kumawa pinumul ko kay man taon magbalik di na. Sa kawa kita mga master mo daw Islam. Mangkoy mo mul kay man taon, ayaw na ko magniyat kay man taon paway mahuwi pa kaw. Marodya, kung kayo paamuin, kawan taon paway mahuwi pa kaw. Sabi lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat ko lang yun, maglamo kayo pangumulan niya rin doon ha. Kano man pakapituan da. Maglamo kayo umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha umul kano man pakapituan. Naman kaw lini pakapituan, napiyaksaan na kaw. Siwala kan dah mga manus siya, inimumul siya biyato. Sa lusong-lusong manus siya, wala niya napakay. Yung pangumulan niya, ano kaya ng simbarat sila ko labi sa rin. Na malusong imano siya, piyak siyang sinumul, sakali nagbuwang sa araw dyan rin nabusin doon niya yun. Nagtawiyaw, naglungsulan na dyan. Wala, sakali ko hati, wala niya pagsadyan kamatay, na malusong imano siya, makaulong. Sa bukon ula-ula mga mas tayo muna kami, siksa halong pakulan sing kita niyo. Mayroon makatawang katunyo doon dito, mayroon. At maling ka na amuin, amurin ang malibadat na to, minsan pimumas na to. Minsan pingkasan tara hindi hatun niya ni. Mapiin mo lang yun, mapiin mo. Mapiin mo yung umungan ko dito ng pakubulan mo, mapiin mo. So, papilan mo mat, inanakatwa dyan mapatay na, magad ka nito para kala. Ito para kala, magad ka niya, magpawin, inhambo, muy din doa. Ano naman ini? Magad kayo may pamilya mo. Ingkataan si malasa kayo, magad kayo mo. Magad kayo matumangul. Inalta mo sa katan mo, manso pa man sa katan mo. Mga fortune na tawa, inalong paginis yung mahal ka rin diyan. Magad na kayo manguhol. Magad kayo mo. Ninikato niya uno. Ang muna yung amal sali, amal ibadat mo. Magad kayo mo. Sa kawa, in sila ini amin doa ini, pikit din lasa ini. Ang muna yung bunal malasa kayo mo. Amin unaman ko rito ng pakulan mo. Mahinang mo sa hayalang pakulan mo. Yung amal ibadat mo rin dito ng pakulan. Hinang mo sinisahan ng mas rin mo. Ipapatawan ka to sindasulin niya to. Yung kahayang na to. Yung kahayang na to, ipapatawan ka to sindasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita niyong haamuin kapag iman po ko subhanahu wa ta'ala, pakay na to, yung kahayang na to, yato, amin paranan, kumusugin iman na to, rin ng pangatayan na to, makapagtagin po ko subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya, ni kaliman niya. Sumurin upat ini paha, ahamuin sa buton ko biyaw ini. Sumud siya. Ipapatawan ka to sindasul. Wahayata ka kabla mautika. Ipapatawan ka to sindasul sallallahu alaihi wasallam in kabuhi na to hadith pa kadayo dagpakan sing kamatay. Ang kanda ipapatawan ka to sindasul sallallahu alaihi wasallam in kabuhi na to sabab masigpit manimano siya miatay na.
Masigpit ang ano siya man siya miyatay na. Sabab angan niya man siya miyatay na, imbuhi man siya magbalik. Imbuhi man siya magbalik siya mo subhanahu wa ta'ala. Ngayon sa ato akto doon, siya tak mo doon karakat ya ulat pa ba una ako? At abuhi ako magbalik. Pamana ko kapag ibadat mo siya tak man daw akto. Sunnat kasi pa ngayon niya. Nasa kaliyan kita niyo biyawnin, hayang modern wakto na to. Pahilon na to. Magupasik na siya wakto na to. Yung tao may matay pa ngayon niya, bangman siya buhiyon na. Magtawan siya siya wakto niya. Then tao buhi isab, hawdyaman, natuhiyaw nini, tabi at ako manisab. Magpatay sin wakto. Magpatay sin wakto. Na masigpit naman ano siya yung biyato, mga master mo daw ang mista. Aming pahil-pahilon natin yung wakto na to, bawa yari pa yung kabuhi. Bawa pa yaring kabuhi. Sabab, nung si Umar, radiyallahu anhu, hasibu anfusakum kabla an tahasabu. Bistahan na along yung baran mo, hadit pa ko na ibistahon siya nagpapandari kayo mo. Bistahan na along yung baran mo, hadit pa ko bistahon siya tuhan mo. So, masigpit man tuhan ni mga bistagato, mga master mo dalam Islam. So, masigpit pa inaling bistahan dito. Wairon na paglingin mo ba't tumariway na? Wairon tumawang kayo mo. Hadit pa ko bistahon siya tuhan mo, bistahan na amal ibadat mo, ibaran mo. Uno, inahinang paluhay sing kawit ko yun. Umol ko ba ini, uno na way napakay ko amal ibadat. At tawa haadlaw ini, uno way nahinang ko. Nakapagsambayan daw ang 5 wakto. Nakapagsalap karawa ko. Nakapangajib ako, kaya rawan ang pasin wakto ko amin free time ko, at tawa pagtambay ko adya. At tawa amin pagchismis ko, pagtumbi ko adya. Nagmeeting nga jaway kalagyan ka puro dyanan. Na masigpit mga master mo daw kami sa namin biyatok halan. Magpatay kita yung wakto na to. May papatawan ka to si Omar, kaul niya ini. Bista na lang yung baran mo, di pa ko bistahon. Sinagpapanjari kayo mo. Kayat ko na dyan mga master mo rama Islam. At iko ba, manso pa ma, awan haamuin. Mungungan sing kami, nakatas na kintingog, at awa haamuin. Yung mga kinuha na pagdungusing ka mo, ampunan yung kami ando, ampunan yung kami ini, anak murid, biara ka niyo, masi-masi na nuntut ilmo, naghahadid sin ilmo, murid doon hamahad at diya, means, tawahaw na kung natampat hamin kapangadyan sing kami, inshallah ta'ala, bang patawon si Allah subhanahu wa ta'ala, panghati natin ilmo na to, kami pakay na to hadan si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, magsyukur si nilalawan si Hambo natin ya. Tayo mga kita nga Islam, masya-Allah. Bunal-bunal matarang in hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam tina taslima perkala. Amuin ini hipatabang katu si Nabi sallallahu alaihi wasallam ipasawat yung mga pakarajaan niya to harit padak pakansin unu-unu in amuin hatinya pagsusun. Hatinya bangbiak mga talik-taliun in mga pakarajaan niya to amin biandaan kau si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil naman haamuin pangumulan mo hari pa kau hatinya lumaas at yung kawata arit pa lumaas sambil di magpagpahikalima ipatawang ataw akan hipasaut si Nabi sallallahu alaihi wasallam amunin topik sing kami habiaun in kabuhi sin manusia hari paragpakan sing kamatay. Wallah bang dumagpak ning kamatay doon na dumagpak isabit susunya kata hambok ding nga mga siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagsusun si manusia bang apabila dumagpak ning kamatay dahil nga mga nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqhu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pagsusun siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amin manusia dahil pagansin kamatay sa kali wala na kahinang ibadat how wala na kahinang ibadat dun ha pangarta niya nagtipon sin pangarta nagpataod jama'ana lahu wa addada long sin Quran nagtipon sin pangarta inhinang nagitong nasadya nalipa ka hapakaradyan hinang niyayaon nalupa pa nagtuhan di magpaking kamatay ampas yung mga chance pa Allah Ta'ala ya Rab laula akhartani ila ajalin qarib long sin manu sayan ya Allah bang sadjay sablong yarihilan mo kumaniot yura kuman waktu dihilan mo sadya kulang yung maniot yung waktu maka hinang na kulang nga ibarat fa asaddaqa wa akum minas salihin
Magsadak ka na tuda kulongnya sim pangarta ako, iban mahinang na ako rin hajumlahan sim mga tao salihin. Wallahi pagsusun. Wallahi pagsusun. Wallahi pagsusun sin manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala, biabandaan kita niyo kataan, hipasaot inyaon hari parumagpak inyaon. Hipasaot inyaon hari parumagpak inyaon. Hipasaot in kamatay ay in kabuhi hari parumagpak in kamatay. Bihaw dumagpak ning kamatay. Bang dumagpak ning kamatay, pahamok manusia. Dumagpak na sambil mamut maripahunggungan niya, umulak niya, wakila man rak. Ang pamaghiluhala bihanin mga tao, mga subo, mga amin umangot pang hisyuin makatawal, bang hisyuin makatawang, hisyuin amin makaubat, dahil naman ha doktor si sin magtatawal, painumun na ataw hilutun na sin kataan bihayan, bang man matabang pa, bang man amin mabuhit pa, sa uno pin mahina. Di magpak ng kamatay. Katay, kabawo yan ng kamatay, katangkisan kin kamatay, la. Way na mahinang sinmangsi, hangkan mga palanggung halam Islam, mga kamaasan kalasahan, hari parumagpakin pakaradyaan sin kamatay kato tanim, uno naman in mahinang mo, amin hikapagtakama, hari pa kaw magsusun, sa buwayrun pamano si hindi magsusun, duat bang sirag pakan na sin kamatay, amo pa kahitao nag-ibadat, atawakan hiwayroon, walaupun hi mga ulama, walaupun hisisyo na amin matao din sujud niya pa Allah Ta'ala, makaayanda siya Allah bang sadyay sa karilan mo pa waktu, mataog damanin na sujud ko kayo. Atawa ya Allah bang mo ko karilan pa waktu, mataog damanin na pangadji ko na hinang panghati. Atawa kan mataog damanin na hinang ko ibadat deng hadalmet tumakamasan kalasan. Mabay sab kita nga rumo ding hambuk amin kaburon sin kita insyaallah ding mga hilalaw nga nunguon sin kita ni ikarihil niya patumtum katutan niyo in guru sin kita ni guru dengan markas adya atau ding ha adya ini ma'had adya i sawsijah tagay insyaallah dihilikun kami hilalaw nga kali tafaddal ziyaratu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Muna-muna pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala inkarihilan kami manuti waktu dumihil patumtum muna-muna paginhawabaran namo danain mga sila kimikita dimurungog wani singkatan amuin magubat kanya in patumtumin murah-murahan insyaallah o nakawan na ito pangajian masabot kusan na itong ayat ng Quran Al-Karim imbunan niya mga tayo mga tuwa ng Islam indihil pengajian singguru sing kita ni natanda Syekh Haider iwan na sinambuk tay Mahmud Isir Mukramin inyat to malagpo na to pamintangan malagpo na pengajian bang na to ya tutulungan maraw di mana mga tayo mga kuha ang Islam wayro na sa rew-rew kabtangan tengah Quranul Karim wayrun pagduarwa la rayba fi sin Allah subhanahu wa ta'ala tantutud wayrun pagduarwa takallam sin Allah subhanahu wa ta'ala tengah sabab itu betan kita sin Allah ta'ala suatulan kabut ya sinasabot na tutay na kullu nafsin dha'iqatul tiap-tiap ginhawabaran atau ka namin tiap-tiap nagdara napas nagdara kabuhi doon nakamanusya
doon na kabinatang atau kan uno-uno na piyapajari sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sila ini makakinam sin kamatay. Wayron pag rasul, wayron pag malaikat, wayron pag idayahan, wayron himiskin, wayron isyusunat ihaw sin kumibot malengkan insya makakinam sin kamatay. Yang sebab itu mga temor ko ang Islam. Nabiat ko ng kahalan, dahil ang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin kita niyo makakinang kamatay. Uno baha, inahinang na to, ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa sin kamatay. Sa indun niya, lalabayan. Dihilan kita niyo hantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, kun fit dunya ka'annaka gharib o abiru sabil. Paaw na hindi habaran mo, ya ko subbabai, ya ko dayahan, ya ko miskin. In kahantang sinikaw biya ko sa pantun magtutulak-tulak. Kaya ingatan nasin kita niyo, amin mga sila nakalaway na magtulak-tulak. In di siya magluway tampat siya. At inyamig na siya magtuoy. Ang kaadlaw, paruadlaw, patuadlaw, tawa ka ng katahon, migda siya. Biyatin mital hantang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Paaw na ginhawabaran mo biya ko sa parati hati niya stranger. Tinya ko di kakilahan. Aw 'abir sabil ataw kan magtutulak-tulak di hadi. Kabiyatin ng hantang gaitan kita sin Allah tapi tumtuman pakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya, ya ayyuhan nas, o kamu manusia, intiawag katan manusia, beriman, daw kan bukon, amatin address sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya, falat, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazid an walidi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. In Allah subhanahu wa ta'ala nag-address sa mga manusia, pagkataan manusia diya sa dunya. Ittaqu rabbakum, kabuwa kamu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhantang sin pagmabuwa sa Allah Ta'ala, yan na sin piarifan sa mga ulama. Dati niya, hamok na rituin, magmabuwa, fi'lul awamirillah. In suway mo itindog, in uno-una dihakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal sinabu nawahi. Iwan uno-una nikatan, tinggalan, atau kampianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu rabbakum. Kunin sumpat sin ayat, wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi. Haadlaw yadto, adlaw akhirat, in ama, di na siya magmumpa at paanak niya. Di man nagasing kahantang natin niya, kanya-kanya na. Mayroon na pagtalian na, mamupakan bihat to, biya na sin nasabot sin Aisha, ama na sin isara niya, at inahayaw mong maad, adlaw tumindog na imanus siya afarang maksyat naasubo niya Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw yato lang na ya Rasulullah kawiyat ako man yun tinya mayroon na badyo mayroon na panamo sin manus siya katan tinya totally sila naked unuha yato lang niya magkapikil pawadong niya at tinya magliuman-liuman ipawiyat tulong niya nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman na sin hadis niya inhantang niya Aisha di na makatali di na makapikil in manusya atin niya umatod para niya karena sin atin niya kabuka sin adlaw akhirat yawma la yajzi walidun aw walidi shay'a wala mauludun huwa jazir aw walidihi. Damit kanin anak paama di desat siya makatawag. Inna wa'dallahi haq. Huwag mga manusia. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Injanji ko ini.
atin niya in kamo mapatay hinpuasin kamatay niyo on sa paghisab inna wa'dallahi haqq sa bunal tuod in janji sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bunal dumagpus mo pensupat sin Allah ta'ala fala taghurrannakum hayatud dunya ayaw kamu matipo sin kabuhit niyo diha dunya wala yaghurrannakum billahi wa subay kita niyo di atin niya matipo pag-ibadatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabiyat ito mga tayo magkakang Islam, nasabot siya ng buk tayo mga natukain na in hawak to bihat to in subay kaya ingatan sing kita ni mawapat. Mawapat kita niyo subay result tuwi on kaya to na to amoy hati niya ruto kadlo mo. Di mana pangwayron hinang singkitan niyo biasin sa parati timulak kita niyo madto wayron ba masigpit in kahalan kapabila inang mukmano siya magtutulak-tulak wayron ba niya kasi pitan siya mga tayo magkuha Islam nasabot si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya idha mata ibnu Adam in kata amaluhu ilang salat. Awalan, atin niya bang mawapat na inamok anak ko Adam, ito kinamok manusia. Mayroon na. Huwag ito ng kataan. Huwag ito ng kakahinang niya dunya. Mayroon na sumampay matukan iba't malikan ito. Muna-muna sadakatin jari. Atin niya ang sadaka, ang continuous in kwan niya. Indahan sing pahalan. Biya nasin mga magtabang kita sa madrasa, magtabang kita magpatindog masjid, magtabang kita sa mga sila kaguruhan, amuin yon kanila in halha sing pagdakwa, at awakan uno-unahin ng ibadat, manunjuki, amuin may itong siya sadaka jari. Sa mayta, in Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta, long niya, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة نعم long nabihan long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga beriman ittaqullah artinya kabuwa kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala kabuwa kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat artinya kita aniyo lilingan niyo ingin hawabaran niyo bang unuin kaya kwan niyo adlo mo nasabot hi Ibnu Katsir rahimahullah tafsir niya yaqul wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nasabot hi Ibnu Katsir rahimahullah ay bistahan niyo ingin hawabaran niyo qabla an tuhasabu. Wanzuru maddakartum li anfusikum min al-a'mal as-salihat li yawmi ma'adikum wa 'ardikum ala rabbikum. Demikian ipapalilim atau kan ipawista bang uno na ina-deposit na to inang marayaw di hadunya pagsadya na to adlaw akhirat uno na hinang marayaw ipakuan na to sing katutan nyo atin niya amuin pamuhasab ipagista kato uno na nakuan na to adlaw akhirat sing so mayta adlaw yato tumindog kita niyo alupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumindog kita niyo haunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung asawab yan ito mga tayo magkakang Islam, subay na to hati niya, iwutang hapangatayan, ini kita niyo, muikta kita niyo magbalik pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab in, kabuhi diha dunya, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, asatulang kabut, wamal hayatud dunya illa lahwu wal'id
Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala inhantam sa unal-unal tuod in kawhi di hadunya biasa saparati langog-langog sadya. Biya wayroon na biya halga niya. Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan. In tap kabuhi amuna in adlaw mahuli. Law kanu ya'lamun. Apa mga sila amuin bang nila sa ingatan in kabuhi adlaw akhirah. Mga sahabat ito mga tayo magkuha ng Islam, subay paaunon si kita niyo in pagmuhasab, pagbista sin ginawabaran, amuin, maingat kita niyo tumawag Allah subhanahu wa ta'ala, isan kita niyo malot kanya. Muna subay na to, bistaw ni ginawabaran na to. Amin mga kiawajib ka to, tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, aasubuhon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sa mga magsambahayang inini parakala dakula faadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasab alayhi abdun as-salah. In panagnaan asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hayipon ni adlaw mahuli amun sambahayang. Sambahayang amun wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo amun mahinang tiranan makapagsambong long kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nahamo kinidan ng mga subay na to, bista-bista ng baran na to. Tindog na to dawan isang bahayang. Sabi mo biya na sinagi, al-mautu bagta. In kamatay, bigla sa dumato. Nabiya din na baha, dahil sin amin nag-akil balik na kita. Amin pito pahabot taglima biyahan. Amin wala pa kita timindog sa sambahayang tumag na inyaw mag-aso. Tumag na maglista yung malaikat. Sinhinam na to. Nabiya din na baha sambil pabihaon, limaas na kita. Wala kita sambil na kapag atin na sambahayang. Kabanguin ni din ang mga bangin ni map amuin kumangin sambahayang atau akan ipagsambahayang muli mo katunay mapapas in atin ang kaibanan amin kakahinang sigitan ng maraw. Sa pamuinin atin niya in panagnaan amin kikitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala puas din masahadat. Kuno pa biya di sa mga magpuasa. Yung mga magpuasa ini kawajiban atin inang ibadat. Kasi mga atin niya damit yan yung mga sunnat, rawatib. Tawakan uno-una ng ibadat suway na to atin na bistahon ingin hawabaran na to amin mahinam na to siya luto para sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sahabat ito mga tayo magkuha ng Islam inyad to maniyot tiyo patumtum muna pagkinhawabaran ko mahuli matun kanyo itukbal ko in microphone hamog ko ron ito palasaan biyakan Sheikh Haider. Alhamdulillah, bersyukur hailalah silang kurang tu masya-Allah. Asal matar rangkatut tani kamatay. Kaya nasinari itu mengatang kisah. Sabintan danin Allah Subhanahu wa ta'ala siyabut nyakatut tani. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan sinamin hatinya barnyawa lumabaitud sinumana bangjadin parasan cinta waktu. Ingkatan sin manusia classmate parkala cinta matay. Siyapot sinambuk alim. Lawni al-mautu ka'sun kullun nasi syarib. Wal qabru babun kullun nasi dakhil. Law sin ulama. Lawni in kamatay in siyayan kaari biahantang baso. Ingkatan si manusia minum tumuhab ding haon. Wayun buli rapat in bukun siya tumuhab minum. Idamikyan lawnya in kubur in siyayan lawang. Wayun buli rapat singkatan manusia wang kundi sumuteng haon. Hatinya wayun tangkisan singkitan yung kataan buat malainkan amin subira tudno manam sin pakarajaan sin kamatay. Dahil hadalamiyat tuharit pakitan hatinya ini maut pa kahinapusan sin nilalawgan kalu-kaluon biya mga ikakana sinambuk kayo mga ini harit ko pa tangbusan ini nilalawgan ko insyaallah kunin biya mga hikaril na kato deng mga
nasabot na to topic ya to bang mayan murah-murah aun maka na to amin yung kamumpaatan din ng mga sumong hilalawan insyaallah. Alhamdulillah. Ito na talaga yung mga temot sing kita nyo. Amin kapula patuntum patungod sing kamatay. So, yung kamatay talagang tuway makatangkis kanya. So, bilang sisambat amin piyagsabot kayo na si mga temot sing kita nyo. Amin kulong nafsin diay katul maut. Ingkatan sa barang taka nyawa makananang mo siya kamatay. Ang paayat na may ta hatungod sinahamuin kamatay. Kullu man alayha fan. Ingkatan ni malanyap da matay ra malawa da. Matay ra malawa da. Amo pa isab kita nyo hindi matay. Ni isa ni malaikat matay ra. Matay ra. Matay rin malaikat. Pag-uustang suwan si malakal maut. Ingkatan sinsabaran taka nyawa, tangsuan niya nyawa. Na siya isab, ijinan si sinusba kumanan si sinusba wa taala. Ingkatan malaikat di magian no, yes sa jakatan. Hayaw ni sablay pagka amin na usmat yang suwan katan. Sinhamuin nyawa nila, nabayaw ni sa ikaw si magtampo si nyawa. Na maglipukaran malakal maut. Tangsuan pasadupan. Pagka di naturakat ng isang kamatay mga master mo daw ang Islam na nanduro kailo magsaddihan na to sa dongsin kausin ulama haamuin sa Basri ya ibnu Adam naharuka dayfaka fa'asin ilayhi diabitaati ukaw lang yan anak kapu Adam in adlaw mo at tiyak-tiyak adlaw mo dumatong kayo, inyan bisita mo siya. Inyan bisita mo siya. Pagka bisita na to, inhatiyak-tiyak adlaw na to, biyari ining pagpiksa na to adlaw yaon. Haamin bisita sing kita niyo. Nasa pa haamin bisita mo kita niyo sing tao, haamin mo ang katon. Biyari nando kayo lang pataputing na dyan doon. Di na to siya nupiksa, painomon, ayuputon, ariklahon, pulmaton. Nabiyarahan tang singkita niyo haming haadad lo kahoy na to ini magdatong marikato. Nabiyarin pagpiksa na to isang pagayupot na to nando kayo. Pagsaddihan mo to sa ibadat, pagtaatan na to ng subhanahu wa ta'ala. Amin nagpapanjari sing kahoy na to ini. Amin nagpapanjari sing adlaw imandum. Nabisita na to in adlaw kahoy na to ini. Nasuy na to pagsaddihan mga master mo daw. Sabab pila na umul na to ini. Patasuntan hanggang 2 tahun. Hanggang 2 tahun umul tayo, piyos-pos ko na hanggang 2 tahun. Tiyamba ni Mano siya mamut hanggang 2 tahun. Hanggang 2 tahun umul si Mano siya. Compare mo haadlo ahirat, kakalbulaan mo. Divide mo 100 years, divide eternal life pag nga amin walang hangganan lang siyang Tagalog. Why tugtuan? I-divide mo siya, pila equals zero mga master mo. Equals zero. Bantay kung pwede kawi ka dito kung pwede adlaw ahirat, wayron sa ini, way abawon. Way abawon. Nando kailo. Pagka haamin yung kawi sing kita yung pagkalanyak da, malawa da, matay na kita yun yung pagsaddihan na ito, susung na ito, hulaan na ito kakal. Hulaan na ito kakal. So, isita na kita yung marini. Magtutulak-tulak na kita yun. Kasi namin nasampot sing tayo mo na ito kain na. Config ko niya ka nakagarit, oh, pero sabil. Inantang sing kita niyo, magtutulak-tulak, stranger lang silang galis. Atawa, magkahangti-hangti. Dua patuwad law, matas ng kaulan, tumaykod na kita niyo ini. Yung inantang jambatan, inantang sing kahoy na ito yung rin na dunya ini, magtutulak-tulak sa ini. Magtutulak-tulak, indoon na kawa amin nagbabangka-wangka, indoon na hantang wisa minakaran mo. Tartan, dumagpak na dyan ko pa jambatan. Unin jambatan yun? Amo na yung jambatan sing kamatay. Jambatan sing kamatay. Nisan pa biyari nilalay sing parakan mo. Tartan dumagpak sa Jacob pahigad, jambatan sing kamatay. Nabiyan din hantang sing kahoy sing kita ni mga mas na mga mas. Wayron sungong na to. Amo rin sungong na to. Yung haamin, matay kita na. Namakulong yung manos, haamin wala niya kagsandyan ng kamatay. Matay kita niyo. Ang kawin mumul, kay mantong pataas, ang do kayo. Puso ko siya naman sa marapat na malibalat mo rin doon.
Ataw haamuin. Hali na ka mamulwiyat to. Amin bawa yan pa ikin kahuhi. Puos po siya rin na malibadat mo rin doon. Aso pa yan, minsan sa pamahaw matay ka, utang ko sing kamatay sinadjal mo. Amang man ko sa diya. Maman ko sa diya. Masigpit imul kita magpatar sa mga subhanahu wa ta'ala. Haamuin. Huwag rin nagsisad diya. Kung sa marapat zero balance pa yung kaibanan, na makaulong yung mano siya. Naman naman naroon na sambahayang. Pagusto ko natin magsambahayang na to. Sa marapat, ito na yun natin yung kasunat-sunatan. Sa batal din ka tayo ibadat na to, nasa pamampili kita ng bukpang nga sumasambahayang. Bawal din ibadat ito katalang mataw mararawa. Di na ako lang magpan-jing kita o di na ako magpamit na rin ang pamampi. Mawasag pa ako lang magpuasa. Mawasag pa ako lang magjakat. Mawasag pa ako lang magpuasa. Kyoto na yung kasunat-sunatan katan. Hanggaji pa ako lang. Pila na lang pipahaji ko yung tao yun, ha? Amin ako nagagasto. Sa kawad ikong kisambahayang. Sa kawad ikong kisambahayang. Ando kayo mga master mga Islam. Manso pa kabiyak ko amin kahalan amin. Pahil-pahil tayo waktu sambahayang. Na. Di tara kakitan sa ibadat. Wayon na. Bakal rin katan. Pasaw rin katan. Sa panagnanasun mo subhanahu wa ta'ala. Ako na yung sambahayang. Magkumapilay ko wayon na. Piling katan ibadat ang malibadat mo. Sabab, sambahayang mo na yung niya. As-salatu miftahul jannah. As-salatu miftahul jannah. Yung sambahayang na kung siya sing surga. Yung sambahayang kung siya sing surga. Nakayarin ko, kugab ta sing surga. Ayaw sa pamaamin pil kita. Sambahayang ini. Uy, kung sita. Natiyap-tiyap kung siya ang lukot niya. Naman rin, waktu subuh, waktu juhur, waktu asar. Waktu maghrib. Waktu isya. Nah, so yun ang pagsadya mga temoramis ng sunod na ito ini. Ano nga paruhin na ito, isang bayan na ito. Nasupaya hamin siya, sadyahan di sunod na ulan kakapkal. Ang maring kamatay. Na murah-murahan, salamat kita niyo, aming hawan ng pagkaradyaan. Kangian dun na tumari, ang hawala sing kita niyo. Diban, ayat ko na hadya, di ko baha. Ang mga hinulungan sing kayo, balikan ko, salawat, simbasa, amuin. Wala imam mapanggung singkamu atau amun sini panggung singkam anjuk kaya lumapan niyo kung hambuk anak niyo panggung niyo kaya panggung niyo manusia kalau bisa na kung ano ako man ako suran niyo ako haampun niyo lang naman narulhok niyo sambil papansikin niyo ayat tunadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Inito دين ما قطنتم كاتب تنيس النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر الصبي لمس ابن عمر إيمان سلونيا أم بنيسم هاتين يديه للمعنى حبهاس عرب ديسم إن سيبت النبي صلى الله عليه وسلم لمس ابن عمر لم يعيش أو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لم ابن عمر lang yang pagkasiyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nga sa kaula-ula ingin hamabaran mo hamok din nga mga tao strangers amin di ko kakilahan sin tao kaw man di matungkong sa kalimig da pamagtuy ato kang tao magtutulak-tulak himabit sa jako hakaw man yung namibarang ang pagpaminig di ko kakilahan sin tao lang Ibn Umar hoon lang niya bang haapin mamaham sin hadith yan lang sin Ibn Umar lang si Ibn Umar hina nga lang niya in pagdunya mo insa ka ula-ula hapang na naman mo hindi ka mapatay amin doon na sadya ka kumakal ha dunya yan. At inibang ka maghinang ini amin sin pagdunya yung pag-usaha para yawon mo siya. Karena inyan hisugpat sin ikaw sin kabuhianan mo ha dunya. Natantuhon mo sa blong niya hinangkaw sin pag-akhirat mo insa ka ula-ula hapang na naman mo ikaw yan mapatay na indihaw ni masing puso. Kaannaka tamutu gadan at umang sa kaulaw-ula in hinang adlaw yan in konsum yaon mapatay na ko magtuy amin aun mahasil mo maramo pa Allah subhanahu wa ta'ala ibadah hasil mo samayta hadlong kiamat mga kamasan kalasahan mga palanggon haga masin Allah subhanahu wa ta'ala magsusuning katan iban mabuyin katan long sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sya'nun yughnihi long sin Allah subhanahu wa ta'ala suyusuy niya kato tani in halga sin amuin ibadat diara sin tao maranya pakamatay
hadlaw qiyamati halgaan niya. Hadlaw yun yung panghalgain niya sa ibadat niya, yawma yafirru al-mar'u min akhi. Magoy intaw yun ni sa ibadat niya bang siya sukon sintay manghud ni ando kailo mangayo kaniya tatabangan. Mangayo tatabangan, ando ulong niya ko tayo manghud ko kalasahan. Naguunong-unong sa kita hadun niya sinsaman limabay. Ando kailo piyati apiaag ta sa singkatan uno-uno ring naman hapanayang pagkakaon. Iba singkatan pagtamong unubihan. Ando ulong niya misan da ko man hambuk. Ibarat ganap, walang yan ibarat pinibata ko makasud na sulga. Sablong niya, tiyo da ko man linggit, amuin mugat nin hinang ko, karayawan makasud na ko sulga. Yafirrul mar'u min akhi. Maagoy intao yaon, amin piya ngayuan. Daing hatao na ngayon kanya tayo manghud niya. Maagoy, inhiyan niya, long niya, adlawin ni nafsi. Inhaadlawin ni long niya, mahal ka akapin yin hawaran ko maligtas masafe ako dahil nga unong amin pakaradyan pajatun sin Allah Ta'ala kako. Inhinang hatun niya, ingkatan sin pag-akat-akat tapag sombi pagkatan, di na ako na maghatis niya to kay muna. Banglaw niya, pangayon mo ko hambuk ibadat, hasupay ko makasudso kami sa limbaran ko, di ko pakaingatan. Banghaw ni mabugat ibadat ko, ataw akan timbangon hati timbangan, magoy manusin. Sumuk na isang hiina ni hiama niya kanya, ing anak niya tayo manghud niya, magoy siya rin sa mga manusia, din ha inaama niya ba siya mga asaway ban sin anak niya tayo manghud niya, magoy siya. Haadlaw yaw ni mahal ka, hanano siya, awin diyaran niya ibadat. Ando kay. Hari parumag pakin ka matay ka to taniw subay na yat to amin pag imut-imutan sin kita niyo, amin tipunon ingkatan sin musak masik, tipunon ni namin tiyo hasupay at tumaod dahil ng mga ibadat karena hadlaw asirat timbangon ingkatan. Karena hadlaw asirat ingkatan ng hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari parumatungin ka matay long sin Umar radallahu anhu asiyabot tayo sa tafsir. Syekh Ibn Kathir, law niya hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ando bistahan niyo law niya. Ingin hawabaran hari pakamubistaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bistaw sin kita niyo katan mga palang guna kami Islam. Hari paro ingin kita niyo dagpakan sin kamatay. Hari pa ko magsusun makayan pa Allah Ta'ala. Ya Allah bang musadya ko rihilan misanda ko man maniyo ti waktu magsadah ka na ako. Ya Allah bang sadya ko lang rihilan waktu maniyo magsambahayan na ako atau puasa na ako atau ingkatan kapag susunan. Hari pa magsusun ingkatan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala wala niya kita niliyaukan, iban wala niya kita yung hati niya piyasaran, wala niya kita yung amoy hati niya tinggalan, bot malingkan in Allah Subhanahu wa Ta'ala siyabot niya kato tanyukatan supaya ikaw magsusun, iban mayroon na hati niya dagpakan sintiap-tiap manus siya hadlaw yun amin hikasusay ban sin kapagsusun niya in Allah Ta'ala sa sabot niya ng Quran niya mahamulya siyabot pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya syarifah ingkatan sin aming pagsadya sin kita yung katan pagsadya dahon sin kita yung pagkamatay mahinang luto sambil dumagpagpahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga dalam yato iando kailo was dahil nga pagsurang syukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala magsyarang syukur dahil kami ha mga ipon niya biya na sin katotay manghuran amin timayong kako harum ini dimihil hilalawngan misan ning kaunan niya long sinambuktin mo di bukun biya mga mapatot inyat to asal mapatot dah at tiap-tiap ayat sin Allah Ta'ala ni pasampay. Iban sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasampay long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah pagpasampay na ka mureng kako misan ning kaunan ni hamuk ayat bangman sa kimugdan na madlul bangman sa kimugdan dahamin hati ng undaran sin ayat awin maksud sin hadith atau akan uning topik masabot din hamanunjuki in amin ayat yung sin hadith insyaallah inyat to din kapag susun iban inyat to hati niya tawang sin kita yung haagama nato bukun karna in kita yung tumawang haagama hindi kakausun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ipasampay na agama Islam in tabang na to haagama in iyan tabang sin Allah Ta'ala kato sabkar na ibarat itumun kato tanyo iban hisabun sin Allah Ta'ala karaywan katan damikan magsyukur dahil sa bambuguro sin kita niyo kaya kanton jobs Masya Allah ito ang jabit kagayan in sharing ng mga staff si Marcos Otia guro sin kita niyo murah-murahan magmumpat ka tutan yung katan in hilalaw ng sin kita niyan patungtung pakatan kamumasan katautay murang palanggon ha kamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin di murundong sin program sin kami ini di Hanidaw Islam Foundation Masya Allah bangmayan in katan amin hanug haram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala barakat di atas sin langit iban kapagparakat uning katan sin amin pangumulan sin kita ni sin pangarta iban sin katan aangutul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala murahan mga kita ni pa Allah Subhanahu wa Ta'ala doa
bang mayani katanya tu palan ditusin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina shaqiyan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dua perkataan di Murungdung. Demikian mas dan kekalasahan yang nabaliwasan Masya Allah. Mengmaning kamu di magbati laul masing-masing support niyo. Amin program sin kita. Misan na kaman umatudatun. Amin dumungdong sin ang program sin kami insya Allah. Biar nasin ini mas nang iyan Masya Allah. Yang kulit ini si asawa ni hati bisul Masya Allah. Iyarin anak niyo. Ini hatinya ini nakapasampay Masya Allah. Dan mga dimilkap ilalongan. Yari kikit ada yang kamu. Salam dua pakatan kama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.